His Excellency Major General Evariste Somo Kakure, Governor wa DRC Congo habwe change cha North Kivu, na Major General Stephen Mugerwa, Kamanda wa UPDF Mountain Division nibo bakurira umukorogo ogwetabirwemo n'abakuru okorwa mu immigration offices. Tumefurahi kuona wale waskari walikuwa huko kama wanatunzwa vizuri, walikuwa kwa nchi ndugu na rafiki. Nashukuru sana kwa viongozi ya jeshi ya Uganda kwa kufanya kazi hiyo na kuwarudisha hapa Kongo leo. Na siku zitakuja kama kuna kuwa kesi zingine kama hizo pande ya Kongo ama ya Uganda, lazima tuendelee kwa undugu na urafiki huu. Olwalero kama wange CDF yasazeo abantu bano tubahani ngomba olwalero Kongo suru migration kibamura banzize just nga representative okulaba nga migration ya Uganda bweba wa migration ya Kongo okuongera ku enkoragana yaffe wakati wa Uganda ne Kongo. Abaserukara bahirweyo bamanyirwe nka Sergeant Kabangu Nsinji ow'emyaka 33, Koporo Buruyende Boteru Enoch ow'emyaka 35 y'obukuru, Private Nkonyi Ngumu Mbuya ow'emyaka 26, Private Musungu Marubeni ow'emyaka 22 hamwe na Private Bakomba Mupepe Ekizos ow'emyaka 20. Furahi sana. Tuko na furahi sana ninafika kwetu Kongo. Ili tuandatua mashida zetu kwa upole na katika undugu. Kwa leo hii kulikuwa watu fulani ni Wakongomani wenyewe walijikuta wako upande ya Uganda patana na hali za vita zetu kunapitia leo kutokana kwa ngambo za chini ya province ya Nord Kivu na majeshi toka Rwanda. Abane kigambo bakahungira mu Uganda bwa nyuma y'enkambi yabo kuterwa bahekera ba M23 ahagati y'omwaka ogu kandi batwire bakumirwa mu Uganda. Umugambirizi w'enkambi ya kabiri y'amahe y'amakenke agizirengwe UPDF ekikozire nkakamanyiso kahango akarukoreka enkorengana nungi eyayine n'amahanga gajetorire. Twine enkorengana nungi munonga n'abasirikare ba DRC na government ya DRC twabahayo korabo mu migration okubayamba kugaruka wabomuka tutwire nabo konka bagenda batine shonga yona kandi ya very healthy and omukago gwitu na Eastern DRC na FADC ninga shabasirikare ba Kongo ni murungi munonga kandi nigwishagumizamu. Omukoro ogo gushyirweho abasirikare bakuru kurwo mu mahanga gombi hamwe n'aba immigration offices eza Kongo na Uganda. Gashakwa Abdul Karim Sengendo.